Хагар Республикада правительственный председатель Владимир Викторович Солодов халайчылах правительство чилеттер календар бу рабочий бөлөктөр кале. 2 күннән лидерлар. Бага кехаңыр Владимир Викторович Солодов бәйтен каламанна муньякытта бу бюджетне эйгевлеттерин бу терлетелерин берелектә һәм вопросларга онна 2 вопросынан улахан муньяк бу бахар онна кеккеләргә бахар утары кугуга туакула онна хамнас барыктагын хыл хадача турында оннан бу кехеттүгәр биги Нюрбакора Антоновка Чапанда Жархан Мар Хеленелери хереттибит бу Алексей Александрович Салататнан оннан би бюджетне гедерге детсаттарга оскола балыха коллективтен кетегөрөстүбүт. Потом мен сана бар нехеленя онна бу вилянителлачта улахны долгу батарея менен равен тоодека улус Салатата онна туханна департамент управлениялар бу правительство китта онна кекке профильный министерство түлле халаробут басатан туран республика халалтата бу жөне херген үлете хуа каллар бат хоруктах ол хигин сылтан хоруктан беге билин материально техническая базаларга бу беледектахин оннан итинне хуот учет баратур. Онан билинаны дөсө эрде дүнкүт эдербит билинаны беге баттан үйрө кайгетен гитте бир тылга кидибит культура министерствотун гитте бир санага кидибит спорт министерствотун бу үлехтерге туханна вопростар бир хана кидибит тебеле кыраты вопростар баллар бу дорога харастын министерствотун гитте оттон дага кеме койка долларына көрсөттүбит оннан тинне дөсө үлелер барыктара оннан хана бар беге жому сергебит бу индики бу Үлета қамна амана турулай, потонна правительственный юд дияны.